Sosok Freddy Pratama kini jadi sorotan usai namanya masuk daftar pencarian orang sebagai gembong narkoba terbesar di Indonesia. Namanya tercium usai istrinya APS yang juga selebgram Palembang ditangkap atas kasus narkoba. Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Wahyu Widada menyebut, Freddy Pratama mempunyai banyak nama samaran di alat komunikasinya. Wahyu mengungkap untuk mengelabui aparat, Freddy biasa menggunakan The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit. Ia diketahui menggunakan segala cara, termasuk mengubah identitas hingga penampilan. Bahkan ia juga diduga telah mengubah dirinya melalui operasi plastik. Komjen Wahyu mengatakan Freddy Pratama mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Wilayah operasinya juga termasuk daerah Malaysia Timur. Jaringan Freddy Pratama ini sangat terorganisir, rapi, dan terstruktur. Freddy Pratama merupakan orang Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan, begitupun keluarganya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove.